Dobro večer, dragi gledoci. Ekipa Autoshopa je i ove godine na Frankfurtskom sajmu automobila. Kao što ste i sami mogli vidjeti u prethodnim emisijama, sve je u znaku alternativnih pogona, ide se ka manjoj potrošnji goriva i manjoj emisiji izduvnih gasova. Da vam ne dužimo priču na samom početku, uživajte u narednih 60 minuta. Cima je novi broj Autoshopa. Put kao uzrok saobraćajnih nezgoda u Crnoj Gori. Tehnologije za povećanu bezbjednost vozila. Vozili smo novu Toyota Yaris, Mazdu 2 sa automatskim mjenjačem, Volkswagen Amarok, zaštitne motopantalone i njihova funkcija, Sesa Fly 45. Čitajte Autoshop za 1,5 euro. Sajam automobila u Frankfurtu je doživio svoje 64. izdanje. Održava se svake druge godine, a posljednji put je ugostio 781 izlagača iz 30 zemalja. Broj posjetilaca je iznosio 850.000, a o novitetima izvještavalo 13.261 novinar iz 96 zemalja. Ako je ekonomska briga i dalje prisutna, izgledi za automobilsko tržište su sve u svemu mnogo bolji nego prije 2 godine. Njemci gledaju na malo, poznati za svoje velike, skupe sedane ili limuzine, njemački proizvođači pokazuju svoje ambicije za visoko kotirane, male urbane modele. Prezentacija Volkswagena je ove godine bila fokusirana na klijente koji su za kupovinu najmanjih modela i to za vozače u razvijenim zemljama gdje je kupovna moć ograničena i dalje pod utjecajem ekonomske krize, a spremni da smanje emisije gasova sa efektom staklene bašte. Druga dva velika njemačka imena, Mercedes i BMW, nisu izostali. Predstavljena je nova, podmlađena B klasa i novi prototip električnog Smarta, a drugi svoj koncept i3 kao prvi predstavnik električnih automobila i nove verzije Minija. Internet nas slijedi u auto, vozila povezana na internet, da se naruči piće, pročita e-mail ili posjete društvene mreže, čak i u saobraćaju je trend i novina ovog sajma. I bavarski proizvođači ugrađuju računare koji omogućavaju pristup portalu posvećen putnicima, omogućavajući im da pronađu restoran, prodavnicu ili muzej ili također pruža vijesti, vremensku prognozu i druge praktične informacije. Ali povezivanje automobila također je moguć način da hakeri stvaraju probleme. Sajam u Frankfurtu je za posjetioca otvoren od 15. septembra, a traje sve do 25. septembra. Za ovu godinu je najavljeno oko 900 izlagača i mnoštvo noviteta. Organizatori najavljuju da će biti za 20% uspješniji od onoga održanog prije 2 godine. Cijena ulaznice 15. i 16. septembra za odrasle iznosila 45 eura, dane vikenda 15 eura, a radnim danima 13 eura. Poludnevna ulaznica od 19. do 23. od 15 sati nadalje za odrasle košta 8 eura. Ulaznice za učenike i studente je 7,5 eura. Invalidne osobe i djeca do 7 godina imaju besplatan ulaz. Audi je pripremio dosta modela i publici prikazao Urban i Urban Spider koncept kao i A2 koncept. Tu je i redizajnirana A5 linija modela, Coupe, Cabrio, Sportback, kao i njihove S varijante, koje će sada pokretati poznati trolitarski TFSI šestak koji ovdje razvija 333 konjske snage. Onaj sa RS oznakom i dalje ostaje motorizovan 4,2 litarskim FSI osmakom snage 450 konjskih snaga. Za ljubitelje sportskih limuzina, Audi je pripremio S6 model kao i njegovu karavansku i kupe varijantu sa 4 vrata, odnosno S7 model. Za pogon je zadužen potpuno novi V8 TFSI motor zapremine 4 litra koji je potpomognut sa 2 turbine, a razvija 420 konjskih snaga i 550 Nm obrtnog momenta. Nema više 5,2 V10 FSI atmosferske motorizacije koja pokreće i Lamborghini Gallardo. Isti 4-litarski TFSI motor pokreće i novi S8, ali ovdje razvija 520 konjskih snaga i 650 Nm obrtnog momenta, što je za 70 konjskih snaga i 110 Nm više od prethodnika. Svi novi S modeli su dobro opremljeni, a popis sistema i opreme je podugačak. Pored sportske varijante, najveći Audi dobija i svoju hibridnu varijantu, koju pokreće 2-litarski TFSI četvorocilindraš uparen sa elektromotorom i zajedno razvijaju 245 konjskih snaga i 480 Nm. Za pređenih 100 km zadovolji se sa 6,4 litra benzina, a maksimalna brzina iznosi 235 km/h.
Poput kupe varijante i otvoreni R8 GT Spider će biti proizveden u svega 333 primjerka, a razvija 560 konjskih snaga. Zbog nedostatka krova morao je težati za 85 kg, ali i dalje 0 do 100 km/h stiže za 3,8 sekundi i postiže 317 km/h. Pažnju je najviše privukao mališan sa električnim pogonom. Iako nosi oznaku A2, radi se o konceptu koji sasvim sigurno neće na ulicu sa svim onim što je u njega ugrađeno. Kako bi u ovako malo vozilo utrpali 31 kWh u litijum-ionskim baterijama, moralo se uštedjeti na težini gdje god je to moguće. Tako automobil uopšte nema prednji poklopac motora. U nosu krije elektromotor koji je u stanju kontinuirano isporučiti snagu od 60 kW, a u vrhuncima i golemih 116 konjskih snaga. S jednim punjenjem baterija nominalno može preći 200 km. Upravljanje i kočenje također u potpunosti električno, drive-by-wire. Zatamnjeno staklo na krovu postaje providno na pritisak tastera. Kao i prvi A2, ovaj ima lažnu masku hladnjaka sa vrlo malim stvarnim otvorom za vazduh. LED svjetla u posljednje vrijeme su obavezna na Audijima, a od pozadi ima 5 laserskih dioda. Aston Martin je za vjerne kupce pripremio nešto posebno, V12 Zagato. Zasnovan je na serijskom modelu V12 Vantage kao koncept za obilježavanje 50-godišnjice saradnje Aston Martina i slavnog Zagata. Za pogon je zadužen centralno postavljeni 6-litarski V12 benzinac sa 517 konjskih snaga i 570 Nm obrtnog momenta. Motor je uparen sa 600-stepenim sekvencijalnim ručnim mjenjačem koji snagu isporučuje na zadnju osovinu. Planirana je proizvodnja ograničene serije. DBS je u novoj verziji opremljen sa Diamond Alu felgama, crnim prednjim krilom, zatamnjenim prednjim svjetlima, crnim kočionim kriještima, opciono i u žutoj, narandžastoj, crvenoj i sivoj boji. Sjedišta su u crnoj koži, a tu su i detalji od karbona u interijeru. Za DBS Carbon Edition Coupe treba izbrojiti 186.582 funte, a za DBS Carbon Edition Volante 196.851 funtu. Lamborghini Gallardo LP570-4 Super Trofeo Stradale, najsnažniji i najekstremniji serijski Gallardo do sada. Zahvaljujući dijelovima od karbona, model je težak svega 1340 kg, što je za 70 kg manje od modela Gallardo LP560-4. Za pogon je zadužen 5,2-litarski V10 motor sa 570 konjskih snaga i 540 Nm obrtnog momenta, kome je dodat robotizovani 600-stepeni e-gir mjenjač. Prema fabričkim podacima, Gallardo LP570-4 Super Trofeo Stradale 0 do 100 km/h dostigne za 3,4 sekunde, 0 do 200 km/h za 10,4 sekunde, uz maksimalnu brzinu od 320 km/h. Tu je i nova Rosso Mars boja, mat crni prednji spoiler, crne 19-inčne felge sa pneumaticima Pirelli i Zero Corsa, zadnji difuzor i retrovizori od karbona, crvena kočiona kliješta, crno-crveni interijer sa oblogama od Alcantare, detaljima od ugljenih vlakana i tako dalje. Lamborghini je potvrdio da model Sesto Elemento definitivno ulazi u proizvodnju, mada treba napomenuti da se radi o ograničenoj seriji od samo 20 primjeraka. Srećnici koji se odluče za ovo remek dijelo morat će izbrojiti čak 1,9 miliona eura. Napomenimo i to da ovaj 999 kg težak model pokreće 5,2-litarski V10 motor sa 570 konjskih snaga, kojem od 0 do 100 km/h trebaju 2,5 sekunde. Povodom 125. godišnjice postojanja Mercedes je pripremio atraktivni F125 koncept. Radi se o viziji luksuznog vozila sa galebovim vratima. Gull Wing stil poznat sa modela SLS. Naglasak prilikom razvojnog procesa bio je na smanjenju težine. Iz tog razloga su upotrijebljeni većinom aluminijum i karbonska vlakna.
Posjeduje 4 elektromotora koji su upareni sa gorivnim ćelijama snage 231 konjsku snagu i baterije od 10 kWh, što je dovoljno za maksimalnih 220 km/h, ubrzanje 0 do 100 km/h za 4,9 sekundi i autonomiju od 1000 km. Mercedes je upriličio i svjetsku premijeru nove B klase. Novi model ukupne dužine 4359 mm u početku će se nuditi sa 4 motora, i to 2 benzinska, kao i sa 1,8 litarskim dizelašem snage 109, odnosno 136 konjskih snaga. Nova je također i paleta mjenjača kojih čine šestostepeni manuelni opcioni 7G DCT automatski. Mercedes je najavio da će se u kasnijem periodu pojaviti električna verzija, plug-in hibrid, kao i model sa gorivnim ćelijama. Prodaja nove B klase počinje krajem godine po cijeni koja još nije saopštena, a koja bi prema ranijim najavama trebalo da iznosi od oko 24.500 eura. Mercedes je zvanično predstavio SLK 55 AMG. Pod haubom se nalazi V8 zaprimljene 5,5 litara koji raspolaže sa 422 konjske snage i 540 Nm obrtnog momenta. Motor je uparen sa AMG Speedshift Plus 7G Tronic transmisijom, što me obezbeđuje ubrzanje od 0 do 100 km/h u trajanju od 4,6 sekundi i brzinu elektronski ograničenu na 250 km/h. Tu je i prepoznatljivi AMG Styling koji uključuje AMG LED, dnevna svjetla, novi sportski izduvni sistem, modifikovano ogibljenje, sportska sjedišta, detalje od karbonskih vlakana. Najjača verzija modela SLK kupcima će biti dostupna od januara 2012. po početnoj cijeni od 72.590 eura u Njemačkoj. Hyundai je imao jednu zanimljivu svjetsku premijeru, novi i30. Evropskim će kupcima biti dostupan od prvog kvartala sljedeće godine i to sa 4 motora. 2 benzinca, 1,4 sa 100 konjskih snaga i 1,6 GDI sa 140 konjskih snaga, kao i 2 turbodizelaša, 1,4 CRDI sa 90 i 1,6 CRDI sa 126 konjskih snaga. Svi navedeni motori biće upareni sa 6-stepenim ručnim mjenjačem ili 6-stepenim automatikom koji je opcija. Iz Hyundai također ističu da će se u avgustu 2012. pojaviti i karavansko izdanje modela i30, a tokom 2013. stiže i sportski trovratni model. Jaguar je posjetiocima sajma predstavio model CX-16 koji će se kupcima nuditi u kupe i roadster varijanti. Pod haubom će se naći hibridni pogonski sistem koji kombinuje novi 3-litarski V6 benzinski motor sa 380 konjskih snaga i 450 Nm, kao i električni sa 95 konjskih snaga, što je dovoljno da 1600 kg težak kupe do 100 km/h ubrza za 4,4 sekunde, a brzina je elektronski ograničena na 300 km/h. U ovom paketu se nalazi i 8-stepeni ZF automatski mjenjač, start-stop sistem, sistem regeneracije kočione sile, alufelge prečnika 21 inč. Novi CX-16 će se na tržištu najvjerojatnije pojaviti kao Jaguar XE krajem 2012. ili u prvoj polovini 2013. godine. Honda se predstavila sa novim Civicom specijalno razvijenim za evropsko tržište. Konstruisan u skladu sa zahtjevima evropskog tržišta, biće ponuđen u varijanti sa 5 vrata i uz najveću prostranost kabine u C segmentu. Motori koji će biti dostupni su benzinski VTEC 1.4 i 1.8 i dizel ID-Tech 2.2. Kod nove generacije Civica korišćen je zanimljiv sistem vješanja torzione zadnje osovine koji je veoma kompaktan i omogućava maksimalnu iskoristivost prostora u kabini. Također razvijen je jedinstven izolator koji je ispunjen tečnošću i omogućava postizanje odličnog balansa između udobnosti i sportskog upravljanja. Jeep je pored već poznate SRT verzije Grand Cherokee predstavio i Wrangler sa novim motorom. Tako će se od naredne godine prodavati sa poznatim Pentastar 3,6 litarskim V6 motorom, poznatim iz ostatka Chrysler Jeep game. Motor razvija 285 konjskih snaga i 353 Nm momenta, što je za 40% više od prethodnog 3,8 litarskog motora.
Kia je nastupila sa novim konceptom moćnog, dinamičnog i futurističkog oblika. GT koncept je sportska limuzina sa 4 sjedišta i pogonom na zadnji par točkova. Vitke i mišićave proporcije susreću se sa sofisticiranim i elegantnim kokpitom. Bez obzira na to iz koje perspektive ga gledamo, koncept prosto puca od energije i spreman je za polijetanje. Ponosno je o vozilu rekao šef Kiinog dizajna. Volkswagen Up je prvi put viđen na sajmu u Frankfurtu 2007. a upravo je na ovogodišnjoj frankfurtskoj smotri proslavio svoju zvaničnu svjetsku premijeru. Dimenzije ovog mališana jesu njegov najjači adut, a iznose 354 cm u dužinu, 164 u širinu te 148 cm u visinu. Međuosovinsko rastojanje iznosi 242 cm, dok se zapremina prtljažnika kreće od 251 do 951 litra sa oborenim zadnjim sjedištima. Za pogon Up koristi nove trocilindrične 1-litarske benzince sa 60 odnosno 75 konjskih snaga, uz potrošnju od 4,2 litra, odnosno 4,3 litra na 100 km. Nešto kasnije stiže i verzija sa pogonom na plin sa 68 konjskih snaga kao i električni e-Up, čiji se početak proizvodnje očekuje 2013. I tu nije kraj. Volkswagen Up će se proizvoditi u još nekoliko karoserijskih varijanti. Tako će varijanta sa 5 vrata stići u proljeće 2012. a kao njegovu najavu Volkswagen je izložio terenski Cross Up. Uslijedit će električni e-Up, čija se proizvodnja očekuje u 2013. Ovaj model će pokretati elektromotor snage 60 kW uz autonomiju baterije od oko 130 km. Promovisan je i GT Up, sportska varijanta sa motorom od 100 konjskih snaga. Ovako upakovan GT Up će biti u stanju da pojuri do maksimalnih 200 km/h, što i ne čudi uzmemo li u obzir masu od svega 900 kg. Za ekološki osviještene tu je i Eco Up sa pogonom na prirodni gas. Posjeduje motor od 68 konjskih snaga i emituje 79 grama CO2 po kilometru. Za kraj, pravi šlager, Volkswagen Buggy Up sa 2 sjedišta i velikim 18-inčnim pneumaticima u dimenziji 205/40. Nakon zvanične premijere u aprilu na sajmu u Šangaju, nova Buba je u Frankfurt stigla u najljućem izdanju i to kao Buba R. Iako se za sada radi samo o konceptu, Buba R pokreće dobro poznati dvolitarski TSI turbobenzinac sa 270 konjskih snaga iz Golfa R. Za vizualni doživljaj tu su i 20-inčne felge, aerobody kit, prerađeno gibljenje, novi sportski izduv, sportska sjedišta. Nažalost, pogon je na prednjim točkovima. Nils koncept jedinstvenog oblika sa jednim sjedištem i 2 vrata u obliku galebovih krila je koncept sportskog električnog gradskog automobila. Na točkovima koji imaju individualne branike i električnim motorom od 15 kW, Nils do 100 km/h ubrzava za 11 sekundi. Pomenuti električni motor je u mogućnosti da sa jednim punjenjem pređe nešto više od 64 km, a za potpuno punjenje na standardnoj evropskoj utičnici potrebno mu je 2 sata. Maleni koncept može da se pohvali elektronskim bezbjednosnim sistemima posljednje generacije, smještenim u aluminijumski okvir. Jedan od najvažnijih je sistem hitnog kočenja u gradskoj vožnji koji laserskim senzorom na prednjem dijelu vozila detektuje rastojanje i rizik od sudara i automatski zaustavlja automobil. U zavisnosti od situacije ovaj sistem može smanjiti brzinu pri udaru ili potpuno spriječiti sudar pri brzinama manjim od 30,5 km/h. Ovako je sve počelo. Bila je to ljubav na prvi pogled. Nekad nam treba brzina, a sigurnost uvijek.
Castellana vam predstavlja tehnički pregled za sve vrste vozila. Poslovni partner Lovćen osiguranje, simbol vaše sigurnosti. Sajamsko raspoloženje je počelo. Samo od 15. septembra do 25. oktobra dođite u ovlašćeni prodajni salon Opela i iskoristite jedinstvenu priliku. Specijalne cijene i uslovi finansiranja, kao i poklon, kasko osiguranje za prvu godinu. Opel. Wir leben Autos. Je novi broj Autoshopa. Put kao uzrok saobraćajnih nezgoda u Crnoj Gori. Tehnologije za povećanu bezbjednost vozila. Vozili smo novu Toyota Yaris, Mazdu 2 sa automatskim mjenjačem, Volkswagen Amarok, zaštitne motopantalone i njihova funkcija, Sesa Fly 45. Čitajte Autoshop za 1,5 euro. Četiri svjetske premijere su u centru Opelove pažnje u Frankfurtu. Po prvi put predstavlja kompaktni Astra GTC Coupe, gospodara raznovrsnosti Zafiru Tourer i najnoviju generaciju kompaktnog kombo kombija. Nova Astra GTC na prvi pogled pokazuje kvalitete dinamike vožnje koju otjelovljuje svojim izvanrednim dizajnom. Zahvaljujući ekskluzivnom prednjem vješanju visokih performansi i patentiranoj zadnjoj osovini sa vatovom vezom, ovaj sportski kompaktni kupe donosi vrhunsku preciznost u vožnji. Na lansiranju ovog modela bit će ponuđena linija od 5 motora sa izlaznom snagom između 100 i 180 konjskih snaga. Opel je po prvi put prikazao 1,7 litarsku CDTI EcoFlex verziju novog Astra GTC modela koji će biti ponuđen sa 110 i 130 konjskih snaga, a obje verzije će imati ekonomični start-stop sistem. Nova Zafira Tourer definiše nove standarde za raznovrsnost i atmosferu unutrašnjosti kabine sa kompletno redizajniranim Flex 7 konceptom sjedenja. Unaprijeđena šasija omogućava opuštenu vožnju uz maksimalnu udobnost i bezbjednost. Druga generacija Opel A i prednje kamere stvara osnovu za liniju inovativnih pomoćnih sistema na Zafira Toureru, uključujući i prilagodljiv tempomat zasnovan na tehnologiji radara. Novi kombo je raznovrsan putnički automobil kombi za posao, porodicu i odmor. Ponuđen je sa 5 ili 7 sjedišta, 2 međuosovinska rastojanja ili kao kombi bez prozora sa strane, panel van. Sa do 3800 litara prtljažnog prostora u formi kratkog međuosovinskog rastojanja sa spuštenim sjedištima za putnike i 4600 litara sa dužim međuosovinskim rastojanjem, kombo nudi najveću zapreminu obje klase. Niska visina za utovara od 54,5 cm i spektar mogućeg tereta do 1 tone su vrijednosti koje su najbolje u klasi. Opel Rake koncept otvara novo poglavlje u električnoj mobilnosti i opravdava Opelovu pionirsku ulogu u razvoju i primjeni alternativnih pogonskih sistema. Ključne brojke ovog automobila sposobnog za vožnju po autocesti su 100 km za 1 euro, samo trećina mase modernog malog automobila te najveća brzina od 120 km na sat. Inspirisan Amperinim uspjehom, ovaj revolucionarni koncept stvara novu klasu lakih električnih vozila za gradsku mobilnost uz nultu emisiju. BMW je pripremio novu seriju 1, odnosno njihovog premium kompakta koji je prikazan u svojoj 5-vratnoj varijanti. Novi model je osjetno većih dimenzija, a dizajnom predstavlja evoluciju prethodnog modela. Za pogon su zaduženi 1,6 litarski benzinac snage 136 i 170 konjskih snaga i dizelaši snage 116, 143 i 184 konjske snage, koji će biti upareni sa manuelnom 6-stepenom i 8-stepenom automatskom transmisijom. Zasigurno jedna od glavnih zvijezda sajma je BMW M5 koji posjeduje 4,4 litarski V8 twin turbo agregat sa 560 konjskih snaga i 680 Nm obrtnog momenta, kojem od 0 do 100 km na sat trebaju 4,4 sekunde, 0,3 sekunde bolje od E60 M5. A od 0 do 200 km na sat mu je potrebno 13 sekundi, dok je maksimalna brzina 305 km na sat sa M-Drivers paketom. Ovako motorizovan novi M5 će biti ponuđen sa 6-stepenom manuelnom ili 7-stepenom DCT transmisijom. U Njemačkoj ovaj model staje oko 100.000 eura.
Pored serijskih modela, BMW je predstavio dva inovativna konceptna automobila i3 i i8 koji posjeduju električni pogon i koji će u bliskoj budućnosti poslužiti kao baza za razvoj novih modela bavarskog proizvođača. Chevrolet je u godini u kojoj slavi 100. rođendan izložio široku paletu serijskih i konceptnih automobila, od kojih su najzanimljiviji novi Malibu, Aveo sa novim 1,3-litarskim dizelašem i koncepti Mirai i Colorado Rally. Najnovim izdanjem Malibua, Chevrolet će proširiti svoju prisutnost na tržištu u segmentu srednje velikih vozila. Malibu će krenuti u prodaju iduće godine. Kupci će moći birati između dva ekonomična i snažna četvorocilindrična dizelska ili benzinska motora zapremine 2 litra i 2,4 litra, te snage od 164 i 169 konskih snaga. U Evropi će od 2012. novi Malibu biti dostupan sa ručnim i automatskim mjenjačem. Od ove jeseni ponudu motora, koja se trenutno sastoji od 1,2, 1,4 i 1,6 litarskih benzinskih agregata, upotpunit će 1,3 litarski turbodizelski motor sa sistemom start-stop. Kamioneti su odigrali ključnu ulogu u istoriji Chevroleta. Konceptni Colorado Rally, dizajniran sa avanturom na umu, želi na autentičan način predstaviti kako bi mogla izgledati rally varijanta ovog kamioneta. Cijeli niz raznih karakteristika dodatno povećava njegov off-road karakter. Prvi put predstavljen na automobilskom sajmu u Seulu u martu ove godine konceptni roadster Chevrolet Mirai, što je korejska riječ za budućnost, nudi posve svježu interpretaciju nekih tipičnih Chevroletovih dizajnerskih elemenata uz istovremeno odavanje počasti Chevroletovoj tradiciji proizvodnje sportskih automobila. Mirai ima aerodinamičan trup koji podsjeća na moderne lovačke mlazne avione sa bočnim dijelovima klinastog oblika napravljenih od ugljenih vlakana i kombinacije plastike ojačane ugljenim vlaknima. Odjelnu rešetku okružuju LED prednja svjetla sa novim prepoznatljivim svjetlima za dnevnu vožnju. Dizajneri su se odlučili za posve jedinstven pristup za prikaz informacije o automobilu. Koristi se pozadinska projekcija na ploči sa instrumentima. Miraijev poluelektrični pogonski sistem smješten uglavnom iza ispod vozača konstruisan je tako da poveća performanse i uštedu goriva. Dva prednja 15 kW električna motora pokreće 1,6 kWh litijum-ionska baterija, koja se puni regenerativnim kočenjem. 1,5 litarski četvorocilindrični motor sa turbopunjačem smješten iza kokpita u kombinaciji sa električnim motorima nudi vožnju visokih performansi. Pored navedenih modela, najveću pažnju svakako privlači otvorena verzija Camara i jubilarna verzija Corvette. Citroen izlaže 3 modela koji danas čine DS liniju uz najnovije tehnološke inovacije i neviđen konceptni automobil. Marka još jednom potvrđuje svoju želju da ponudi rješenja koja pojednostavljuju putovanja, povezujući dvije vrijednosti koje su joj prirođene, smjelost i tehnologiju. Samo godinu i po dana nakon lansiranja, Citroen DS3 premašio je prodaju od 100.000 vozila, dok Citroen DS4 samo nekoliko mjeseci nakon izlaska na tržište bilježi gotovo 15.000 narudžbi. Na salonu u Frankfurtu Citroen na svom štandu izlaže 3 modela iz DS linije, te posebno istakli svoju posljednju kreaciju Citroen DS5, čija prodaja počinje krajem godine. Vjeran duhu DS linije, Citroen nastoji podijeliti svoju strast prema obradi plemenitih materijala, predstavljajući na štandu salona svoje najbolje majstore, kožare i njihova djela. Ford je izložio jednu od zanimljivih premijera, a riječ je o konceptu Evos, koji prikazuje u kojem će se smjeru kretati dizajn budućih Fordovih modela, a ujedno predstavlja konceptnu verziju budućeg nasljednika legendarnog modela Capri. Ford je saopštio da ovaj 2+2 GT sa gull-wing vratima ima hibridni pogon koji kombinuje dvolitarski benzinac, elektromotor i litijum-ionske baterije. Druga Fordova premijera je Focus sa minijaturnim EcoBoost trocilindrašem zapremine 1 litar, koji je opremljen turbopunjačem i direktnim ubrizgavanjem.
U Focus će se ugrađivati verzije sa 100 i 120 konjskih snaga, pri čemu će verzija sa 100 konjskih snaga imati mjenjač sa 5, a model sa 120 konjskih snaga mjenjač sa 6 brzina. Pored varijante sa trocilindrašem ispod haube predstavljena i sportska varijanta Focusa sa ST oznakom, koja će se proizvoditi kao karavan. Novi EcoBoost četvorocilindraš ima zapremnino od 2 litra, razvija 250 konjskih snaga i 360 Nm obrtnog momenta. Za oko 6 sekundi stiže do 100 km/h, a maksimum je 250 km/h. Pored cestovnog ST-a, Ford je predstavio ST za trkačku stazu kojeg pokreće isti motor. Svoju sportsku verziju je dobila i Fiesta, ali za sada samo kao koncept. Ispod haube se našao 1.6 EcoBoost agregat koji razvija 180 konjskih snaga i 240 Nm momenta. Do 100 km/h će mu trebati oko 7 sekundi, a moći će dostići do 220 km/h. Serijska varijanta će se naći u prodaji tokom naredne godine u gotovo neizmijenjenom obliku. Modeli S-Max, Mondeo i Galaxy su za narednu godinu dobili neke nove, diskretne crte lica i po koji novi detalj u unutrašnjosti, a Mondeo i S-Max dobijaju i nove mjenjače. Fiat je prikazao novu treću generaciju modela Panda koja se više neće proizvoditi u Poljskoj, već u Italiji, gdje bi godišnje trebalo da se proizvodi oko 270.000 primjeraka. Nova generacija je zapravo evolucija prošlog modela, a u odnosu na njega ima veće dimenzije. Nova Panda dobija novi 0,9 litarski Twin Air dvocilindraš snage 65 i 85 konjskih snaga, a u paleti će biti poznati 1,2 litarski Fire benzinac sa 69 konjskih snaga i 1,3 litarski turbodizelaš sa 75 konjskih snaga. U ponudi će biti verzije sa pogonom na metan i TNG, a kasnije stiže i 1,3 multijet dizelaš u verziji sa 95 konjskih snaga, kao i 4x4 varijanta. Suzuki upriličio i zvaničnu svjetsku premijeru novog Swifta Sport, kojeg će pokretati 1,6 litarski četvorocilindrični benzinski motor sa 136 konjskih snaga i 160 Nm pri 4400 obrtaja u minuti, koji će biti uparen sa 600-stepenim manuelnim mjenjačem. U odnosu na standardnog, Swift Sport će se razlikovati po atraktivnijem eksterijeru, između ostalog dotjeranijem prednjem dijelu, zadnjem krovnom spojleru i crnim umecima prednjih farova. Poboljšano je i upravljanje zahvaljujući preciznijem volanu i sportski podešenom vješanju. Očekuje se da će prodaja početi u prvoj polovini 2012. Toyota je prikazala redizajniranu verziju modela Avensis, čiji je prethodnik prvi put predstavljen na sajmu u Parizu 2008. Osvježena je prednja maska koja ima novu rešetku hladnjaka i logo proizvođača pomaknut na niže, bliže rubu odbojnika. Novi je dizajn prednjih svjetala, čiji je donji rub blago zakrivljen, te zadnjih svjetala čiji oblik, barem kada je u pitanju limuzina, više nije pravougaoni. Tim potezom Avensis je dobio na dinamičnosti. U interijeru je najznačajnija promjena iluminacije instrumentable, koja sada svijetli u bijeloj umjesto u dosadašnjoj crvenoj boji. I dalje će biti dostupan u sedan i karavan verzije, u prodaji bi trebalo da se pojavi u oktobru. Gama motora se nije mijenjala, te će svi dosadašnji biti ugrađivani i u osvježeni Avensis. Toyotin potpuni hibrid Prius je osvježen, a uz Prius plug-in hibrid i Prius Plus sa 7 sjedišta, Prius postaje prvo potpuno hibridno vozilo dostupno u nekoliko verzija. Svaki novi član Prius porodice razvijen je kako bi proširili krug kupaca Priusa, zadovoljavajući njihove specifične potrebe. Sa emisijama CO2 od samo 49 grama po kilometru, Prius plug-in hibrid je tehnički najnapredniji Prius do sada. Prius Plus sa emisijama CO2 ispod 100 grama po kilometru prvo je vozilo koje kupcima nudi praktičnost, 7 sjedišta i potpuno hibridni agregat. Kao evropski lider u segmentu pick-up vozila, novi Hilux ima znatno promijenjen dizajn, naglašavajući potencijal pick-upa kao vozila za slobodno vrijeme. Unutrašnjost ima materijale koji su kvalitetniji na dodir te nivo udobnosti putničkih automobila. Verzija novog Yarisa sa 3 vrata također je prvi put predstavljena javnosti u Frankfurtu. Yaris sada ima dinamični dizajn, efikasniji oblik karoserije te kvalitet izrade unutrašnjosti koji je otišao korak dalje, a tu je i revolucionarna multimedija. Volvo je pripremio zanimljivu studiju nazvanu Volvo U Concept. Ovaj model predstavlja odgovor švedskog proizvođača na modele, kao što su Audi A7 Sportback ili Mercedes CLS.
Iako nije saopštio previše detalja, pretpostavlja se da će ovaj prototip poslužiti kao smjernica za dizajn budućih modela ovog proizvođača koji se nalazi u većinskom vlasništvu Kineza. Nakon 3008 Hybrid 4 prvog svjetskog dizel hibrid vozila, Peugeot je ovim motorom odlučio opremiti i 508 RXH. 508 RXH dolazi sa dvolitarskim HDI FAP dizel motorom smještenim u prednji dio vozila i sa 163 konjske snage, dok su zadnji točkovi pokretani elektromotorom sa 37 konjskih snaga. Ova motorizacija obezbjeđuje ukupnu snagu od 200 konjskih snaga te pogon na sva 4 točka. U Frankfurtu je prezentovana ograničena serija od 300 primjeraka koji će se moći rezervisati preko interneta. Predstavljanjem konceptnog modela HX1 Peugeot želi osjetiti reakcije posjetilaca na vozilo za 6 osoba sa nekonvencionalnim izgledom koje je sportski nastrojeno, uz izuzetnu aerodinamiku, sa dužinom od 4,93 metra, neobičnim dizajnom vrata i prilagodljivom unutrašnjošću, nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Porsche je svjetskoj javnosti prezentovao svoj zaštitni znak i jedno od ikona sportskih automobila, novi 911. Promjene se ogledaju najviše u tehničkim karakteristikama. 911 Carrera bit će pokretana 3,4 litarskim šestocilindrašem sa 350 konjskih snaga i 380 Nm, dok će 911 Carrera S imati 3,8 litarski agregat sa 400 konjskih snaga i 440 Nm. Za prenos snage zaduženi su dobro poznati sedmostepeni manuelni, odnosno Porscheo PDK automatski mjenjač sa duplim kvačilom. Naglasak je stavljen i na smanjenje težine koje iznosi svega 1380 kg sa ručnim mjenjačem. Analogno tome, Porsche najavljuje i poboljšane vozne osobine koje su osjetno poboljšane u odnosu na prethodnika. Novi 911 je i narastao i to za 56 mm u dužinu, 11 mm je niži, a dobije i za 100 mm veće međuosovinsko rastojanje. Jedna od svjetskih premijera na ovogodišnjem sajmu automobila u Frankfurtu je obnovljeni Renault Twingo. Prethodna generacija koja se pojavila 2007. i koja se proizvodi u Sloveniji je dobila temeljan redizajn. Najmanji Renault je dobio drugačiji prednji kraj, prije svega nove svjetlosne grupe i branik te zadnja svjetla. Proširena je i paleta boja, a tu su i novi kvalitetni materijali u unutrašnjosti. Za pogon će se koristiti benzinski motori sa rasponom snage od 75 do 133 konjske snage, ovaj posljednji za Twingo RS, kao i dizelaši DCI 75 i DCI 85. Posebno interesantan podatak o potrošnji dizelaša od svega 3,4 litra na 100 km uz emisiju CO2 od 85 grama po kilometru. Redizajniran je i Koleos, prednji dio je osvježen kako bi se naglasila originalnost i robustnost vozila. Usisnici vazduha sa obje strane loga Renault na prethodnoj verziji ustupila su mjesto elegantnoj, hromiranoj masci, dok je dinamičnost naglašena novim, tanjim svjetlima. Posebna pažnja je posvećena kvalitetu i završnoj obradi unutrašnjosti. Nove preslake i ukrasni elementi naglašavaju eleganciju i prefinjenost vozila, dok su armaturna ploča i instrumenti također redizajnirani uvođenjem modernog elegantnog kućišta. Zavisno od tržišta, novi Koleos je opremljen dizelskim motorima sa 150 i 175 konjskih snaga ili sa benzinskim sa 170 konjskih snaga. Zahvaljujući Koleosu, Renault je uspješno zauzeo mjesto u ovom rastućem za imidž značajnom segmentu, a naročito u Kini i Južnoj Americi. Više od 70% prodaje Koleosa u 2010. godini ostvareno izvan Europe. Sa druge strane, na domaćem evropskom tržištu njegovi su kvaliteti već priznati. Prodaja se značajno povećala u prva 4 mjeseca ove godine sa povećanjem registracije Koleosa od 65% u čitavoj Europi u odnosu na isto razdoblje u 2010. Ka aerodromu, James. Izvinjavam se, gospodine, zovem se Mike. Pardon, gospodine. Vozi me kući, šoferu. Zovite me James, gospođo. Novi Renault Fluence. Vozite se za klasu više. ある力をかけたら重量が軽かったら速く走る100キロ以上軽量化しましょうやりましょうこの人何言ってるの態度というか顔と言った方がいいかな
数千点の中から1グラムもし下がったとしたら、それキロで言って大きな数字になるでしょ。それが楽しくなきゃったら夢がないじゃないですか。Ovako je sve počelo. Bila je to ljubav na prvi pogled. Nekad nam treba brzina, a sigurnost uvijek. Castellana vam predstavlja tehnički pregled za sve vrste vozila. Poslovni partner Lovćen osiguranje, simbol vaše sigurnosti. Sajamsko raspoloženje je počelo samo od 15. septembra do 25. oktobra. Dođite u ovlašćeni prodajni salon Opela i iskoristite jedinstvenu priliku. Specijalne cijene i uslovi finansiranja, kao i poklon, kasko osiguranje za prvu godinu. Opel, wir leben Autos. Ima je novi broj Autoshopa. Put kao uzrok saobraćajnih nezgoda u Crnoj Gori. Tehnologije za povećanu bezbjednost vozila. Vozili smo novu Toyota Yaris, Mazdu 2 sa automatskim mjenjačem, Volkswagen Amarok, zaštitne motopantalone i njihova funkcija, Sesa Fly 45. Čitajte Autoshop za 1,5 euro. Ima je novi broj Autoshopa. Put kao uzrok saobraćajnih nezgoda u Crnoj Gori. Tehnologije za povećanu bezbjednost vozila. Vozili smo novu Toyota Yaris, Mazdu 2 sa automatskim mjenjačem, Volkswagen Amarok, zaštitne motopantalone i njihova funkcija, Sesa Fly 45. Čitajte Autoshop za 1,5 euro. Verano Motors je svojim partnerima, klijentima i predstavnicima medija u četvrtak 15. septembra u Podgorici na imanju Knjaz na Marezi predstavio novi model Peugeot 508. O Peugeotovoj poziciji u Crnoj Gori i daljim planovima je tom prilikom govorila Tanja Radunović, izvršni direktor kompanije Verano Motors Podgorica, koja je ovlašćeni uvoznik Peugeota za Crnu Goru. Upoznaćete večeras kandidata za auto godine, odnosno dobitnika auto trofeja za najbolji uvozni automobil u Njemačkoj. P108 je ne samo zbog svog fantastičnog izgleda i izvanrednih voznih performansi zaslužio apsolutno premium klasu, kao što je rekao gospodin Vukasović, i uzdrmao je konkurenciju. A Peugeot je dokazao da je prestižni automobilski brend koji ne samo zbog svojih jakih tehničkih karakteristika maksimalno vodi računa i o vozaču i njegovoj udobnosti.
Prethodni period je po njenim riječima bio pun izazova u automobilskoj industriji, a imajući u vidu lokalne ekonomske prilike, veoma su zadovoljni postignutim rezultatom, što ih dalje bodri da maksimalno budu posvećeni daljem razvoju Peugeota u Crnoj Gori. Jedan od najsvježijih dokaza da je Verano Motors respektabilni partner u Crnoj Gori, kako za pojedinačne klijente, tako i za korporativne kupce, jeste nabavka automobila za Crnogorski Telekom. Konkretno se radi o flotnoj prodaji, 11 508-ica, čekam aplauz, 2 308-ice i 2 Peugeot Experta, što apsolutno smatramo dobrim rezultatom kad je u domenu flotne prodaje. Kroz dalje aktivnosti, nove modele i stalne akcije koje pripremamo za vas, očekujemo da i dalje gradimo partnerstvo sa vama. Želimo da vam omogućimo da vozite aute koje volite, u kojima ćete da uživate i koji ispunjavaju vaše očekivanja. Regionalni direktor Verano Motorsa Milan Vukasović smatra da prezentovati, pokazati, objasniti i ispričati priču o 508-ici je možda najlakše u Crnoj Gori, zato što Crnogorci najviše mogu da prepoznaju dobar kvalitet, predstavljajući njihov admiralski brod, model Peugeot 508. Inače, mislim da postoji jedan presedan koji važi ovde u Crnu Goru i generalno nešto što moram da pomenem, to je da Peugeot prodaje preko 2 miliona automobila godišnje u svetu, u preko 120 zemalja, s tim što je u Crnoj Gori zaista jedan presedan. Mi imamo model Peugeot 508, koji je lansiran tek pre nekih 6 meseci i u nekoj godišnjoj prodaji koja će biti u ovoj zemlji ovde preko 100 automobila, mi ćemo imati situaciju da je Peugeot 508 već sada prodat preko 30% u ukupnom broju prodatih automobila. Dakle, najskuplji auto sa najvećim procentom i najvećim udelom. To je, verujte mi, apsolutno presedan u svetu da najskuplji, najprestižniji auto bude u najvećem procentu prodat. Svečanom predstavljanju modela 508 je prisustvovao i gost iz Francuske, menadžer Balkan zone Pedro Regalado, koji je tom prilikom istakao da je Peugeot brand prošle godine proslavio 200 godine postojanja i da je uprkos svjetskoj ekonomskoj krizi jubilej proslavio sa rekordnom prodajom i to 4. na listi najprodajnijih brendova u Evropi i prvi francuski brend u svijetu. Peugeot 508 je kreiran po najvišim standardima kvaliteta i dizajna, tako da je gospodin Regalado uvjeren da će biti lider u svom segmentu i na najzahtjevnijim tržištima. Naslednik modela 407 i 607, model Peugeot 508 je dostupan crnogorskom tržištu. Početna cijena limuzine 508, 1.6 Access, 120 konskih snaga je 19.740 eura, dok karavanski 508 sa istom motorizacijom i paketom opremljenosti staje 20.650 eura. Alfa Romeo u Frankfurtu između ostalog predstavlja novu ediciju već prikazanog 4C koncepta koji nosi naziv Fluid Metal, koje karakteriše metalik siva boja karoserije, dok se serijski model na tržištu očekuje u 2013. godini. Model 4C je sportski automobil sa 2 sjedišta i pogonom na zadnje točkove, sa srednje postavljenim 1.8 litarskim turboagregatom snage 200 konskih snaga, koji im omogućava ubrzanje 0 do 100 km/h za manje od 5 sekundi. Radi se o dobro poznatoj 1750 multi-air pogonskoj jedinici, koja je već viđena u modelu 159 i Giulietta Quattrofoglio Verde. Tehnološki ovaj model baziran na starijem bratu modelu 8C. Drugim riječima, 4C obiluje materijalima poput karbona, aluminijuma, naprednim vješanjem, Alfa TCT mjenjačem sa dvostrukim kvačilom i tako dalje. Mazda CX-5 doživjela je svjetsku premijeru u Frankfurtu. CX-5 je prvi automobil iz Mazdine nove generacije proizvoda koji u sebi sadrži cjelokupnu Mazdinu revolucionarnu tehnologiju Skyactiv i novu dizajnersku temu Kodo, duša pokreta.
Mazda CX-5 uzdiže element zabave u vožnji, zaštitni znak svih Mazda automobila na sasvim nov nivo. Automobil će na ostalim tržištima biti predstavljen početkom 2012. Baziran na Skyactiv tehnologiji koja uključuje najnovije Mazdine benzinske i dizel motore, ručne i automatske menjače, karoseriju i šasiju, CX-5 objedinjuje precizno upravljanje i visoku udobnost sa izuzetnim ekološkim i sigurnosnim karakteristikama. Mazda CX-5 biće dostupna kupcima sa prednjim pogonom i pogonom na sva 4 točka, sa benzinskim motorom snage 160 konskih snaga i dizel motorom od 175 konskih snaga, u kombinaciji sa 6-stepenim mjenjačem ili kompaktnim automatskim mjenjačem. Oba motora imaju revolucionarni odnos kompresije od 14:1 za postizanje optimalne efikasnosti. Uz CX-5 na Mazdinom štandu u Frankfurtu predstavljena je i obnovljena Mazda 3, koja sada ima još nižu emisiju CO2, sportskiju i stabilniju voznu dinamiku i osvježeni dizajn enterijera i eksterijera. Pri upravljanju, kočenju i ubrzanju, Mazda 3 sada reaguje još direktnije i kontrolisanije. Uz poboljšanu aerodinamiku, kod Mazda 3 je sada smanjene emisije izduvnih gasova za nekoliko procenata. Ponuda motora kreće se od dizel motora snage 116, 150 i 185 konskih snaga i benzinaca od 105, 151 i 260 konskih snaga kod Mazda 3 MPS. Kod enterijera kupcima sada na raspolaganju stoji veći izbor boja, manje buke u kabini i nova ergonomska rješenja. Britanski, odnosno indijski proizvođač Land Rover je izložio 2 studije koje bi u bliskoj budućnosti mogle da zamijene Defender gamu. DC100 koncept i DC100 Sport koncept, odnosno Cabrio verzija sa 2 sjedišta, trebalo bi se pojaviti 2015. godine na tržištu. Za pogon su zaduženi 2-litarski četvorocilindrični motori i to dizelski za DC100 koncept i benzinski u slučaju modela DC100 Sport koncept. Pogon će biti prenešen na sva 4 točka, a dio paketa čine i 22-inčne alufelge, 8-stepena transmisija, start-stop sistem i tako dalje. Lexus predstavlja hibridnu verziju svoje premium limuzine izvanrednih performansi, novi GS 450H, opremljen drugom generacijom Lexus Hybrid Drive tehnologije. Potpuno novi hibridni GS ima još bolje performanse po pitanju voznih karakteristike i zaštite okoline. Nakon svjetske premijere u Kaliforniji sredinom avgusta, novi GS 350 AVD svoju evropsku premijeru ima u Frankfurtu. Odvažnu i dinamičnu liniju GS modela ocrtava novi dizajn, kako od spolja, tako i unutrašnjosti, čime Lexus Elf Finesse filozofija ide korak dalje. Dodatno uz dizajn u novi GS ugrađeno je nekoliko inovativnih tehnologija koje poboljšavaju užitak u vožnji i sigurnost svih putnika. Nakon uspješnog lansiranja kompakta CT200H, Lexus predstavlja i F-Sport verziju agresivnog dizajna koji je usmjeren na stranke koje preferiraju dinamičniju i uzbudljiviju vožnju. Kubang je prvi premium terenac italijanskog proizvođača Maserati koji će biti napravljen na platformi novog Jeep Grand Cherokee-a. Prema svim dosadašnjim najavama na tržištu će se pojaviti 2013. godine, a u ponudi bi trebalo da ima V8 benzinac i 3-litarski V6 turbodizel motor. U paketu će biti i ZF 8-stepeni automatski mjenjač, pogon na sva 4 točka i Brembo kočnice. Ferrari je prikazao otvorenu verziju Italije koja nosi oznaku 458 Spider. Otvorena Italija se diči čvrstim sklopivim krovom, odnosno hardtop krovom koji se sklapa za 14 sekundi, a izrađen je od aluminijuma. Za pogon je i dalje zadužen 8-cilindrični agregat zapremine 4,5 litara koji razvija 570 konskih snaga i 540 Nm momenta, kojem od 0 do 100 km/h treba 3,4 sekunde, a maksimalna brzina iznosi 320 km/h. SsangYong je na ovogodišnjem sajmu automobila u Frankfurtu izložio veoma zanimljivu studiju koja nije daleko od serijske verzije. Radi se o konceptu novog crossovera, veličine Nissan Juke. Iako su precizni podaci ostali nepoznati, SsangYong je saopštio tek dimenzije. Dužina 4140 mm, širina 1830, visina 1590 mm, kao i to da je pod kaubom 1,6 litarski motor uparen sa 6-stepenim mjenjačem.
Seat je predstavio koncept IBL, dinamičnu sportsku limuzinu koja je jasan pokazatelj jedinstvenog budućeg identiteta Seata, te atraktivnu i štedljivu verziju modela Exeo. IBL koncept je dizajnerska studija trodijelne limuzine srednje klase sa 4 vrata, kojom Seat želi pokazati kako će izgledati dizajn drugih novih modela marki u bliskoj budućnosti. Ima smiren dizajn čistih i glatkih linija i površina, što pomalo odudara od dosadašnjeg agresivno sportskog dizajna koji imaju Seatovi modeli. Pritom ne predstavlja naslednika ni jednog postojećeg modela i tu je kako bi se ispitao puls kupaca i prikupile njihove reakcije na dizajn karoserije. Dugačak je 4,67 metara, što je samo 1 cm duže od serijskog modela Exeo, a međuosovinsko rastojanje je sa 2,71 metar za 7 cm duže. IBL koncept kotrlja se na točkovima od 20 inča. Svjetskom premijerom studije Mission L, Škoda započinje ofanzivnu strategiju na svjetskoj automobilskoj sceni. Vozilo pruža konkretan pogled na novu kompaktnu limuzinu marke koja će od 2012. doći na tržište Evrope, Rusije i Kine kao 6. segment češkog proizvođača automobila. Za tržište Indije predviđena je posebna varijanta prilagođena specifičnostima ovog tržišta. Time Škoda nastavlja dugoročnu strategiju rasta predstavljenu prije godinu dana. Do 2018. godine Škoda planira udvostručiti godišnju prodaju na najmanje 1,5 milion vozila. U sljedećim godinama će prema planu svakih 6 mjeseci prezentirati po jedno novo vozilo. Snažnim i sportskim nastupom izražavaju jasan stav i mladalački duh. U Frankfurtu Škoda polaže veliki kamen temeljac i u narednim godinama ciljanom izgradnjom palete modela žele dodatno ubrzati ostvarenje postavljenog cilja. Ofanzivom modela žele dugoročno nastaviti svoj pozitivan razvoj. Nakon predstavljanja konceptne verzije u Šangaju, Subaru je serijsku verziju modela XV premijerno prikazao na ovogodišnjem Frankfurtu. Subaru XV je zapravo atraktivna impreza hatchback sa terenskim izgledom i povišenim klirensom. Za pogon su zaduženi 2 benzinca i 1 dizelaš. Manji 1,6 litarski benzinac raspolaže sa 114 konjskih snaga i 150 Nm obrtnog momenta i isporučuje sa 5-stepenim manuelnim mjenjačem i Lineartronic CVT transmisijom. Veći 2-litarski benzinac razvija 150 konjskih snaga i 196 Nm obrtnog momenta. U odnosu na slabijeg benzinca, serijski dolazi sa 6-stepenim manuelnim mjenjačem ili opcionom Lineartronic CVT transmisijom. Boj dizelaša brani 2-litarski turbo snage 147 konjskih snaga. Isporučivaće se sa 6-stepenim manuelnim mjenjačem uz prosječnu potrošnju goriva od 5,6 litara na 100 km. Prodaje u Evropi počinje u prvom kvartalu sljedeće godine, a cijene još nisu saopštene. Cima je novi broj Autoshopa. Put kao uzrok saobraćajnih nezgoda u Crnoj Gori. Tehnologije za povećanu bezbjednost vozila. Vozili smo novu Toyota Yaris, Mazdu 2 sa automatskim mjenjačem, Volkswagen Amarok, zaštitne motopantalone i njihova funkcija, Sesa Fly 45. Čitajte Autoshop za 1,5 euro. Detaljni izvještaj o novitetima iz Frankfurta možete pročitati u oktobarskom broju magazina Autoshop. I to je bilo sve što vam je ekipa Autoshopa pripremila sa Frankfurtskog sajma automobila. U narednim emisijama ćemo detaljnije pričati o svim novitetima koje ste mogli vidjeti u kratkim crtama u prethodnim minutima.